Baine pendura mbaira mobile nanka data nyagamba kankose wifi kwa system. Okozesa router nkugambire naale gyakuyika etukyankalanye. Nkozesa the link. Oli fine tutandike. Weza Airtel Money sokolendo nkwendo nabanza malirize alo client abala izire. Nkwenda amukiliaringe hano. Then tutandike atali muno yizi. Kanira kadata to katini. Kadata ka nayo. Yes, now kwegumia. It's okay. Bye to your video quality rate. Eri kurungi. Video nungi. Oiro nyoma I think na nyo of course manyire refine mwangi. Akasimo ina kamani na iyo nkurane omulejogerezo ga kushaping abaitu bulo bunanko obubanyi buturukorere enkubulora kumaisa gadget muzuri. Standing. No problem. Kitara TV kwegesa kumanyisa. Yes, omurozi wa Kitara TV nkwenda kutangira mutekanize n'orubazo amabara Julius Kyomuhendo omusajja omulisa kandi omwiho wabamoli kandi nkusima muno yo ikara Kitara TV n'otondera mungereza embaganiza n'oteka akasente we mubizi no wota kubukekereza no banora entekanize no orubazo ha Kitara TV. Hando zaite zembaganiza zikuraba haho usa kutondera Facebook okalakinga page yaitu usa kutondera Instagram ushobora kutondera Twitter ushobora no kusubscribinga channel yaitu a YouTube Kitara TV ushobora kuba nitunyumya ntugenda maiso. Kiro kinu mpairo mugisanti nkubaza no musajja wa Amani Trade Park ajavana tugambira na mabara ga yagandi bacha bakusinga manye mweta Trade Park ikaira mbonyero hano nakora muno abintu bya internet ku promoting abazini n'ebintu bingi muno akazinaho no kuzinaho Trade Park ogo muhuro mukumanya no kuzina akazinaho ali Dubai ndi mu Uganda kamanye biro n'ebintu bikasemera. So interview njikolira mu Uganda kandi wali Dubai. Trade Park. Yamanyama. Nkutangirira Kitara TV. Sokora mukiyo habaruzi ba Kitara TV. Semira muno kunteka ona nyowambero. Wale kundeta abyo makale mageza amabara neira atanyowe muntu kuwakaikaraze fania adieri anyakumulire paka ne masindi bamujukuru kabachope Jeni Amoti anyakiahikiza masindi nzarwa ya kitunguru kibale mbamutabani wa msinguzi Geoffrey Atwoki mwikazi wa masindi mbamutabani wa msinguzi Flavia Ateni mwikazi wa masindi mbamwana mweli nzarwa bachwezi ndi mzana wa Kabumba mbamwana Munyoro nikara businsi hoima hairo yikuru muno nikolera Dubai ngonge Oikarabusinzi hoyi mali. Nibo nyaruga ejojo ya no kujya korere usuzinga ruki. Ati zinyikarabusinzi. Ekisubulu zonke akino musawo. Yes. Abarozi ba Kitara TV ni wogo Trade Park abagambire ira mabara gaye. Kiro kino kwenda tubaze muno kusingira kimo nanka blogging na promotion ya music ya Bunyoro. Sabite Trade Park sabite ibirezi ho irezo mbaye nimbungisa presenter bembaganiza na ba DJs to discussinga music industry ya Bunyoro. I know hondera kandi ntekanizezo mpako kazirora. Yes, inkwenda ho mutandikire he ni Trade Park. Ndaga ni nkondera baito muzano gulikali baito. Tugena maiso tujja kwezanga rundi. Tinyakonde zendumba America baito. Hati oba tugaruki. Nkwenda omazire myezi inga utali mu Uganda Trade Park. Myezi kandi nankalo bayiretu. Okumplaningira kidolias nda nyiga ningeruka ntyo. Ijweri tukabantu discussinga na abantu abamu era hantekaniza ntubaze hali blogging nimbagamba nimbahabuza mu Bunyoro tukiaina blogging mukutandikira kimu iwe kigambo kino blogging ukikengota
ekigambo blogging ekyo atuwatandikire blogging kukaba kuandika content. In fact, kita too much around content. Kietegereza oranganyira mwana gadget yange mwebaire etandikire kuchangala. But blogging kubanza kigambo blogging kirugamu kigambo blog. And ku blogging you have to make a blog post. You understand? Baite bintu ebyo byona hatuwatandikire way back in 2010. Akwanyo katandikire bintu ebyo byo blogging way back in 2010. Baya alitwa hatuwatandikire byali too much into kuhandika. So muno tuhandikaga posts ha Facebook. Akwe ekabaneke izire buyijjo busumyo bwakwanyijuke kajja 2028 around that time. Nyono kujoininga Facebook by the nkugarura mugenyuma nyaruraga nyasomaga mpapura za makuru nibandika Bobi Wine ahandikira Facebook ananyonya enda kurora Facebook yoka wani kiyogetanka. You understand? So nabijoininga baitu byali muno hakuhandika baite bintu bigenzere ni bivolving oba ni bihinduka kaire kahika byagaruka mbisani ngo gukora post inakuba ebisani ngo kuereza obujulizi kitegereza hatuemereire kaire kanu mwana waitu kigambo blogging kiyaha makuru kigambo blogging kikafoka vlogging kikaruga mu blog atikiyafoka vlog. So content yali yokuhandika saa zino ekahinduka niyo content yatuli munyowe nayo ate tukubaliza ngo saa zino yes exactly. Omugero masire kutusoborora ekintu ekyo kyenyine kyo blogging and vlogging. Ekintu kino mubonyero tukina oba kuba sometimes indora ba internet Facebook aho niba kisana bakole ekintu ekikusaniriza mwana waitu obumbare ne kusobora ebigambo ebyo byona bibiri nyembyeyo ningezaho byahukanyeza aire ekigambo ekibayireho okusana baito okigurukiza amaiso oba amato kibaire content. Ekigambo content ekyo buli twabaga tuyine bitukuhandikaho kitegereza akayire kanu content tero ate ababikora bakora haki content tero borogerezo ijoringa bane nkira muno kuuliriza ubundi radio spice abakwani ere online bombandi mu kampuliza zone but then bombandi kuno concentrating on spice abakwani ere online. But obungezere nimpondekera ebintu ebikira ebikulibata n'omuka kuolekeza kimu kuruga a radio nguti twina content byona bakutu broadcasting era bintu bya Uganda ebintu bya area kumanyisa bunyoro saze nti twina content. So abaku blogging oba abaku vlogging timanye baku vlogging haki content etabo. So bobe nyine betu kwesere nkaba ba bloggers tubaina Ndio asoyenda koromba alika iyo okora ki oba yotomanyire kiyo obulimo gwokora atreat bakan kwabuze kyabuzo iyo bokuba norabo nyoro tubaina andika nyonko ansaba ile ngikuwaire nayo nkutwala oyebero ni nya posting ndangira ukawa ni nya posting choko garukeme kikaguzo bavloga balo kitarative kintu kimukora kyenyine teketubalizo nabandi kanile tikikulabya kubibwe nkubamba balizo obambaleke baba no kubabazawo baitu kandi I think why do you think betukwesere ba bloggers on internet mubunyora bakusinga babani they think ekintu kino kiri on music okwa kusinga ndorani ba promoting abizina baba kulia sente za abazini baba munombizina. Do you think ekigambo kino ke blogging bakenga kurungi? Why is it that bachi concentrating muno on music? Ati abantu abakira iyo manyire ngu bunyoro yeira
ekamanyika muno baite tamanyikirwa bwa music yeah ekamanyikibwa bwa kabalega kumanyisa busumi obwo content ekabaneri batira muno hari kabalega botugaruka ha jori hano content ebaire nekira kulibata obo checking statistics za online ebaire too political kandi ebaire about people power ukitegereza enyuma kuli haloho habaireho content yakiraga kulibata yabagaya beef bazini kaire kaika yahinduka ya politics so content eta eikarane involvinga keri just mu kintu kimu ijoining kabani ndora abantu nibabaza muno habya Bugoma forest okujjuka ku that is all content baitu sazi ngabambi abantu balina mulingo go omanyi beto kulemaga abantu bakalema rabali is it blogging eno bokuba no hano bunyoro abantu bagikozese positively oba mungeri etali no because araha abantu bembani ndorabo gwabo looking into negativity yonka is it abokuba because ebintu ebiri negativity muno birorwa muno abantu bayingi bifuna following ya amani kiki why is it that abantu baba muno negative muno ekintu ekyo kitatuwe emulingo kiri tuwe vlogger aine kuba na postinga negative and positive right baitu kikakatawo yenkai wo muntu kuba nokoraki no leta egyo positive no gihayo no byoleka mu bantu but if you don't of course omuntu olito obotenas otali supposed ku papaka kumunene right mostly and if you need positive omuntu wako babalize kintu kiri negative about you iwo portray genda okole ekintu kiri positive ogezoho koleki ya abantu nti ola balize kino owahandikire kino but this is who I am you understand kandi ekindi kena kumanya amawura ago agabaga agereta amabi gayambaho society oba community yaitu kitegereza ngomuntu bakuandika ekibi of course twenda batwandika ebirungi bayo bakuandika ekibi iwe mkigaro kyogamba nti ko bihirirola kihandikire wechekinge weberere kirakiro kihindure kirakitaloho of course society jagama nankono kwa baitu bolikabura omuntu ahandikire kintu kiri negative gwe bahandikiroho ni wakatandika kwebaza we ebyandikireho ya kunjote kabintu bya enyoti mbimanyire kandi abantu abatagani bakura cyo kumanyisa yo mbomezi kuno tamuga wenga so aroho nebintu bitubura atinka ngabazini ba Buganda mbone ibyo nabo babisasulira to be negative on them ni babisasulira kuba ni bahandikaho wana waitale ebikintu cyo kimanyire kandi kinero juris right of course to kusa kuihayo koba kubaza ha muntu oba kubaza ha brand yo muntu ngunanka asasulwa nanga but I have people abali mu Buganda oba mu societies ezindi even outside Buganda kinyenda muno manyire butuyika mu Uganda bintu bya regions ebita too sensitive kyetegereza so what I can tell you nti abantu bali abasasulwa companies kandi enkoto muneza amani kyetegereza abantu abasasulwa brands ezamani eziri national they are on payroll ukoro mulimo ogwo inyo mubakunu ni mugamba ogutabamatira by the end of the day wabuze bwaraba ahandike ebichafu ha brands oba abantu abamo ba companies ezimu iwe no bihirwa weabuza wakikando bomezo bwatabugamu weabuza wakya
abantu asigara n'alibata what is funding that person kandi ogenderezege kurungi ali abantu abatakimanyire ngu vlogging or blogging is a job itself so ologenda kula nagamba abo tibakora baitu weyabuze omuntu ono waba all the time omusangala internet weyabuze abahad this is a job and it is paying negative or positive it is paying and someone is paying bills bro. Yes, tutwakobaira internet for years. Namuno oli mu Bunyoro no concentrate nga region ya Bunyoro. Up to now, internet usage mu Bunyoro ekyali low. Nkai waikaira internet, what could be the challenge and what could be done current internet usage mu Bunyoro eyeyongere? Abokuba tukubantu abazindi baita bakusinga bwa postinga nk'ebintu views baba mu 5 10 kibahinguraho nikimanyisa nti abantu baitu Bunyoro tibakegere kozesa internet. What could be the challenge kandi ekikusobola okuboneka? Nyenda muno kubaza Bunyoro n'Abanyoro, right? N'abantu abakulire mu Bunyoro. Bano waitu ndibasira amahanga, kitegereza. Ndibasira amahanga maingi muno. Tinkwenda kuganeminga ng'omuntu, baitu na kumanya twina Abanyoro baingi. Hairo bakasasana kanire kigambo ekyo kiri ky'Obunyoro bakenaga bali hantu hayo baitu abazenyi baitu oba abantu baitu abakozesa internet bakiyabuzira omulingo balayika abantu wabo kandi abalengera okikola bendeze muno kunywana bunywana abantu personally kitegereza ate okanywana omuntu personally abatakyalo muno nsonga yaki muntu okutoza kyokora akuba bamanyire Julius bundaitaga kumanya kimufao I'll call him because I have his number so twesanga ekintu kibeta brand kitakiyalo ati tulina abanywanyi kitegereza so njo kura kani nenkura kura na yaitu ati muno bokuba no concentrating abo bonga abanyakuri mu Bunyoro ekena kuijuka kilikemu ngo Bunyoro kuruga mu myaka yeireri ya bayisenkuru ito bala babandiza abeira betawuliro betamanyina mabala ga baitu ntuki gumya ngo bakabawo kitegereza Bunyoro lirihanga elisoroza ngo alimu abakutwenda n'abatakutwenda alimu abakutwendeza n'abatakutwendeza alimu n'abatali Banyoro ngo nabo bayine ebyabe bebakuhagira ati ogokuyikaro kagamba nyoka concentrating akana kakundi notabarango alimu abatakwenda alimu n'abakwenda alimu n'abakwendeza n'abatakwendeza kandi alimu n'abatali bawe then you're losing the big picture of the game. Yes. No, I don't know trade pack atimanyiro ekyabuzo kyango kikengere. Ekyabuzo kyango kibaidenti habwaki Bunyoro okosa kwa internet kukyali hansi. Ekikuba anti nkusoboleire enkozesa ya internet iyo njakirurangu enkozesa eri hansi. Tenebo. Baitu kandi nyumba ile mu Bunyoro tikuli ngamba nkulire hantu hara muno mpulire mu Bunyoro kitegereza abantu nkuzire nimbarura amasimu nigawe evolvinga ningaruraga abantu abakira kaire kanu baina ezo simu omukomo waitu ezo tweta za attach teneko eza Android oba iOS eza attach ezo kusereza abantu abazine bayingi baitu iyo bagambire ngulagine awuliriza Orunyoro oba manyiro Orunyoro oba kwendeza Bunyoro so abakutwendeza niba batito oba kuba kutwenda nibo batito baite enkozesa eroeri yamani hairo gamba bakwende ebintu ebinyakuli hala owe ebinyakuli omwabu abokuwa mwaitu bayizire bijja kandi naitu enkaitu abantu tukiale itu abaina ku marketing ebyaitu tujwaha bwangu ati mu kujwaha twesanga kandi abakuli baba abateka mama ni mayenga baina viga batu opawaringi
baitu enkozesa ya internet ekutumara singa tugamba kutapinga into every person anyakuli mu bwonyo eri yamani ekutumara ekyomusaga. Nkwenda tugenda omukuhumura then obutagaruka ya kuba ntu baza entirely on Bunyoro music abo kuba ikaira kasumi kangi no promotinga music ya Bunyoro and nayo kazi naho kaba manager wo muzini. I know industry no gimanyire kandi oikaire ogibone nekura Tretpark nkwenda pereza akazi nakakutwara mukuhumura akazi nakatwara mbozi tukebera videos zonka ogenda kumpa akazi naka mpereza kayamba yenja kusaba akazi nake nyenda muno baketalavu eruba batikakira video ate ompereze kazi naka mpereza kazi naka jegeje. Yes, omuruzi wa Kitara TV akazi naka jegeje kuruga Mafigo West katwale mukuhumura entekanize orubazo kandi na Tretpark utaruga hantekaniza kandi je kubantu garuka nentekanize jege omutima gwange kutwekere jege omutima gwange kutwekere I don't take talent Figo West in a trade music that magic producer bewa yetaga abantu bawe ni baba labe bawe bewa yetaga mulyemere ni baba yuda bawe yokozere ni bakumana baikoko ni bakugaya bojo mwana nasina baikoko ni bakugeya tibaina ke batabasa no munakuba mubasao tibaina ke batageya no muraruba mubasao omutima gwange kutwekere tikaina mani jege wayese omutima gwange kutwekere tikaina mani jege wayese ukabana munywani wange mali munywani wange obusina kiteiro bwamani turumbire alokula bani bambasa bojo mwana nasina omukikaro kyokunsembesa akafura lukaida akimanyire nebusomesa yegesa in science atomosiki kurumbire oniosipe paka wansoma omutima gwange kutwekere tikaina mani jege wayese akazina baketa jege kuruga Mafigo West kandi tukyali hantekaniza orubazo omuganyi wange kirokino niwe Tretpark mubaleteire ankwenda kusimba wali hantekaniza kandi nkongera kujukiza abayiraba o subscribing ha channel yaitwenu ulakinge ha page yaitwenu Tretpark by the way tinkukurikise go mwaka kirokino kibanza omwaka mukulike mwana waito mwaka kubaile kali ekikusa kuinduka mwaka 2021 buli muntu abaile naterera mugenzi wesimu abaile namugamba nyine kizibukiri agenti buli kizibukibaile kiyesente era buli omuweena bulanyakulozi akola video eno nagirozere nagiribasize na subscribingire buli omwana amanyire Kitara TV amanyire Julius kugondeza omwaka 2022 gwobusinguzi ogwemirembe kandi ofune sente otakera kuterera abantu nobagamba ine kizibu kiri agent kandi kiyesente tukwenda bizibu bingi abantu bansabira oba subscribing balaikinge abantu nywena hamukali abamanyire lero mwaitu bojo nyabeli bagenzi bange subscribing acha abachweza banzara cyali abinda kabumba nywena musubscribing Kitara TV niyo yaitu by the way twinati kuhagira gamu nebintu ebikuturepresentinga
Muranganyira nsabo takibaho kandi nsabo takipromote. But for Kitara TV, I love you. Yes, straight omwaka guno kuruga gutandikire omwaka guno rather mako guhoiro 2021 abazini bazinire and Treto ikaire no hondera muno music industry ya Bunyoro way back myaka atakazina kwa jegejege from that time ohaire no hondera music industry ya Bunyoro ukwendo tuterere mutoki mpaka na ndiri tuli hanisa hazino. How do you rate music industry ya Bunyoro? Music industry ya Bunyoro omanya bwaki nsabira kazina ka jegejege first of all. Nkarurao jegejege way back in time. Mayanga nkarurao Figo West way back in time atakatire na aka kazina. Akaba busumi on in fact akaba atakatire na Kimanyire. I think akabatire Love Ruma. Around that time tukaba muraino masi. Figo bamupanchize bamulesere masi ya raino. Ajwa ile mpali ya mahe ekiwa kozere Figo kikabakali baitu Figo ti yapo wanga bakamusika bamteka police masindao akababa ono wine muyondo yazina gana wine Anthony abuje bageza kibagerezo omyayi babanza bamutaya munda yabayo for some good hours but of course omuzini abamuzini no bwoli no kyali hansi no kyali underdog still sigara oli muzini ale alahamani ago agabaniga kuondera Figo ya rugayo Figo akararaho natoza studio bagita kabata kaba for light oba Biva studio one of the two yabaraza na afata but today Figo West akwevuga Figo West ina amataka Figo West ina nabana bakumwenta dadi kandi byona taina muri mu bundo bwakoze eri music ekula Kogarukira mkulomu hati umwaka guhoiro 2020 hondere music industry ya Bunyoro 2020 ntyo mpora ngero ikairo taro ekyo butaba ko kendeze muno nyondo honda ati muzi kya kukolera omwaka guhoire 2020 tihabayiroho music ekyo nkusaa kugamba talo music yokusaa gamba abantu ngweno music bayikale bagiwulirize ngweno music nankazi nireki oba azinire kizina kiti kikusaa kuleta abantu musho oba abantu bazinire mbe bizine bikutu ebibaire ne namuno atinko omuntu abantu bekusaa gamba doya Kaora Boys bazinire obuzina just kuyamba abatamizi kuongera vibe kunywa kenge baita bairo bizina byokusagamba ngo tukusakukara tukagejinga okyetegereza then rundi na Figo West atero obuzina bwaene bwobo bayo na bairembe kuikaza hii bareyo taina kizina kibaira kiri serious kyo gamango ha engo obentale ya Bunyoro ngidyo eturukirengete ate izire abantu ya tabairo music obalize hansonge nkuru muno kuruga tufuna jegejege ekizina kya Figo West mu Bunyoro. Do you think we have had ekizina nkekyo kyamani muno mu Bunyoro nkekyo? Ale kizina kya molefane muno nkamwana waitu kikabadde audio yes nkwata kurungi audio kabadde ebyabairo wagati atinya kwendeze bibaza abaitu tukabatufunire. In fact, I think the greatest songs of all time mu Bunyoro ngira aliyo akiki kachura ntege jege mulifanye munuka rundi na baira abavando yabo rundi na kikaijo. In fact bisabwa bizina nkabitano akikaijo no bugenyi bweganyire kugambira kikaijo otandetereza kurumba Amerika yobugenyi bweganyire ekikaijo akiki kachwante
jege mulifaniro nonga nakibojero munyakasi abandi bonna babaogaga batyo ne batuwa obuzina ntunyumirwa. Music industry na generation straight back. Aro generation ya bafigo baireho, generation ya baigimero baireho. This year tubaireho, I think myaka nkebire nyuma tubaireho na bakahora boys, tubaireho na abojoja bahiyaka. Do you think nanka generation nke ya bafigo na baigime genda ne rugaho hakwija abana bahiyaka? Abayaka tibakatolekeze kibayino. Okurora abasajja balaba abandize abamataidina walomuliro omuzine bamataidina bubayizire bakaba bamani muno baitu bala ebintu byabo bitabe nebyo kale kusigikira brand ebintu omanye bigenze ne evolvinga ngu obusumi bwa mataidina bukaba na challenges nyingi sazi no sakutozo bizina byayo bikakulema kutunga oba bikakutwalira akaire ku bitunga ekikende. But those guys were big. Hati haija generation yaba Afirena Jazz Band, Cards Band. Bakatoba nikyo kurora mwezo bandi zone za zero hao. Nkomereka zina haka. Lakini kachuanteke. Ekikende kakabaka amani kasapa singa. But it doesn't mean nabantu abo batazine ebizina bingi. Kitegereza. Baitu generation bakabaina kurwana. Kitegereza. Ati haija generation ya kiboigero munyaka singo atoki Justus orusenene Rwanda kiboine tiniegyo season baja bakitera ijuka mwegyo season alimu nabananka ba ono monjo yafire bamutoa aroba kefa na barama pi. Exact. Banzoleke kefa tulistuwa kefa tutagendo kwa kwenda kontwala kefa yabahao nawe baitu buba kefa ikaba generation I think yaba kiboigere tiniye anti niyo nkugamba ngo akabaho kiboigere yabaho batoki Justus but nibakitera hati aloho kefa na walo hao baitu akabataka stampingire that much baitalo noso akuhuraga ngo ataye muzimi nanka baita ataina kiamani kya kusaa kueleze ya you understand. But at one point ali yagendere kiuga ngata akabata sapasi abojo na waba ikalira muntu abombekera akaju so ege generation bwegenzere twabanza tuwachulera then hajahao wa Jiklani Keloni Figo kitegereza na ba trade mwene waitu awoje nabo bavugeti yabo hati akaire kami iyo manyira bwaki kuruga tutandikirege kunyumya ntwesanga twina kunaga mama baraga abantu kikumanyisa abo bogamba balo tibalo bakyali mu training bakyali mu academy bayi bajja tikugamba ngo tibakusakitera they can make hits kitegereza bayi kuba no kuwika kaida hapo kugamba ngati omuntu akwanguhirwa kuijuke ibara lyawo tibakayikira level ekyo kyandeta kyabuzo kyange kindi bunyora abana bazinire basigara bali regional batakutikitera to the national level kisibu kyo kusokuba no hayo no rant hati kine kizina ekyasinge kutu affectinga kushigaza on regional level niketa twara on national level sente promotion kizibuki nayo itusazi akazina kakyasinga kulibata worldwide kaile kano mu season yatulimu mkulagani baketoba amampiano abantu bakura mu just bigambo nka you want to chill with the big boys, you want to bamba, you want to tiki takataka ebindi byona titubi man. So it is not the language, two, it's not the money. Abokuwa bokura video yeke kizina kenyike nkugambire video era okachara
bakweya weya video ngezala baidya ikubaza baidya kuleta obuzibu mwihanga baitu music yaitu teringu just regional just itwe nga abantu nitwe tumanyire ngwe regional regional ya music yaitu nyowendi sazino ndi Dubai mu US kuterera kazina ko munyoro omanye ngo atakazina ka at least ko munyoro kateero mu Dubai kali munyoro nkaiwe mbanyoro tukabaire bunyoro tukabaye kufuna ekizina for example ekizina nka Obanga ina ekizina kyo nanga kirikyo Rusoga kikaja kikatwera kuno kikatwera kuno bunyoro ekizina nke kya Tindatine kyo Nyankole kyatere ihanga lyona. That's my point. Nti kizina kirikyo Runyoro kikatera ababuru kikatera ababasi. Yes. Way back in 2000 was it 2012 13 now, if not 14. Chenkujuka kurungi baitu nkabaho mbarara mayo byange nyenda mabya omukazi anga arugambararo so nkabaho mbarara ngenzere mu baramu bange nyikalire na omusigazi waito ono bamwita Ben West omwijuka by the year kwasagajaga mnemilimo ya Figo West way back time Benon yes tukaba na Ben West tuikalire mu kichoka kimu ekintu abazane mabara baitu kyambara roko tuikalire it was a Sunday abana bali mu kuchakara ne bali akasente kabu aito ntuli obuntu bwaito mpora mpora batere bizina bikaba bibiri byorunyoro mumbarara kitegereza so kandi na DJ yateire bunyagenze kutolereza akabatali na Munyankole bayana ebizine ebyabina mu PCI yabitera so music yaitu ito just nito tuina mu kilingwe regional teri regional mwana waitu teri from 2012 nonko kanon tarike kubalira 13 I think ya jege paka 2000 hati kumebiri abinaguma kumebiri abiri nebiri nkwenda did you say a difference hali sound yaitu the capital sound abokuba kabatwine kizibu ba presenter ba radio nibagamba tukutera bizina byabojo abokuba sound imbi to you sound ya isazini ebizina beterere Elias onyejokiza interview yawe inyarozere Joeli omusajja akagenda yatabuka yarumbo omukiga wamwabuzaga bino narumbo omukiga nyagamba ati hano alekizibu eyakia animo omukiga tababize kulonyo muyaye wange so ekikusa kugamba abintu bya bapresenta bata delicate mwana waitu bata delicate muno osakuba na issue yawe engeri na positive bai kilo kyalefuna kati mwana waitu juka waba ino oroda inamuka likafeva kaliko kubala ambeho problem peke yake bai tukena kumanya sound ya bunyoleka hinduka baitu ekyo ina kwebwa Mungu omujamaika zinire myaka yona baite bizina byo omujamaika no bwali zina atati bilisa omujamaika America kitegereza America zinire myaka yona baitu sound yo America terisa na sound yakiyo mujungu semwe omu Nigeria agenzere buli namuona sound yo Nigeria eyaukana na sound yo South Africa ne yo Uganda eyisigala ne yaukana yo munyoro nkwasire kurunga hati okutekereza iwa kindi appointed yenyini nti bunyoro tukire twaba na sound yaitu ngaitwa abanyoro iwe ngambira ebizina gonze mu banyoro abazina ababunyoro
abaina sente abakusagenda mu buli studio yona bibakwenda ngambirayo abaina ebizina ebikuwulikika nkiri abaganda oba ebizina byabo bano basajja abakooto bamanyira basatu aba Buganda right ngambirayo ebizina byabo ebihulikika ng'okusagamba weewe ogo wakatuyingula atazina Diamond Platnumz kisa kuba kugamba nti nka kiri Uganda yona abokubaite Uganda tubamubane ekyokopa muno tukopereza muno abantu. I don't think nti Uganda naite tuina Uganda yona kutwaliza hamu tuina nka style yaitu nk'abanya Uganda kandi ate ebidandali bitabyanka wene waito bayirota ebidandali tibakopa abanainanga tibakopa aba Jamaica kawali batera dance hall bantu itu tutera bidandali itu omukomo wetu tuzina bageta ntogoro bali nabo balina byabo bazina bingi tuli benya kukana Fred Parker point yange erindi entogoro niyo yabanyoro bali abanyoro abazina abanyoro I don't think timbaro zeni baduweringa muno ha contemporary iyo ntogoro nkabazina abuja kusanga era bakuzina hip hop bakuzina biki bati bitali mu ntogoro anta atokorora obusomo obukira ale ebintu bitugurukya amaiso Mwenye ni nkuolekya nanka generation borano jukali a generational revolution. Owegendereze na amabara genkuhaire genkusomeire ngu abantu abayinamo akatali mu ebyo byokubaza. So abo nibo twesanga ntulatinga with one ntulatinga two. Ntwesanga abo bali bazinya abayitu atali bana abakwenda kuba bazine bayitu. Tugende mu kuhumura nkwenda mpereze kizina kyawo kya kabiri. Ekizina kyange kya kabiri director wangu bakira kwenda kazina. Mpa mulifani munonga tugende na. Mulifani munonga. Oburozi wa Kitara TV enteekaniza kyali orubazo kandi nyina Fred Parker kumutwaraganya naku akuntwara nkumutwara reka tufune mulifani munonga kurugama Badman Crusher hona na mbero kali kuri ko mwaka kuramukizeho reka kizina mulifani munonga kitunyumire utaruga hantekaniza orubazo abanyora abayebera muri banyoro mulifani munonga abanyora abatunzire bunyoro mulifani mwandara kembwa zabayigi mulira bukunkumuka mswanzi kabale kadara ayabingira bajungu abanyara abayebera muri banyoro mulifani mununka abanyara abatunzire bunyoro mulifani mwandara kembwa zabayigi mulira bukunkumuka mswanzi kabale kadara ayabingira bajungu emita mikoto wamagezi matoita banyoro munswaize kikaki ubusumi bwairo bukama bwa bunyoro bwatinwaga baitubira binu bobaza bunyoro isano muraru kabanega karoniraki muri koko kasoma mahuri amani ga bunyoro gakasigara mu byafayo bye bye ekitini sakaitu bye bye ebe muhanga baitu bye bye batugaya enye muri fakubi abanyora abayebera muri banyoro muri fani munuka abanyora abatunzire bunyoro muri fani mwandara kembwa zabayigi muri rabukunkumuka mswanzi kabale kadara ayabingira bajungu muri banyoro muri fani munuka abanyara abatunzire bunyoro muri fani mwandara kembwa zabayigi muri rabukunkumuka mswanze kabale kadara ayabingira bajungu
bunyoro kitara tukugonza muno baita bandi bakugobe nobola nyongeresa Umurozi wa Kitara TV kizina baketa muri fani mununka kuruga mwa Badman Pressure kandi tuina Trade Park antekaniza yaitu urubazo nkongera kubakulikia kubatabarukia omwaka mukuru 2020 ereka tusabe ruhango maka guno muyaka 2022 gwe mako murugi kandi okubusinguzi boyongere muno kuba no likinga no subscribinga channel yetu no kuba no sharinga links zaitu zimu nikyo kitwongera mu amani itweka Kitara TV kwegesa no kumanyisa Julius deka soke nkore nanka yange Julius banzo leke nkusabe kwenda nkusabe bulo munambura ata waki Julius interview nompe abaki buli wiki tutabahereza yoga abantu bali tubakanyumirwa biyo matoyi nabo badata toyina abantu batusombere tujja kibazaho ekya data kiri out tukibaza tukimalirize tukibaza tujja kuba tubibazaho nkwenda nyaenda buli nkankarwana kufunaho omuzini omanyo muzini wetaki mu amal azinorinyo ali mu America sho mumanyire muzini wa Vio Paul yes akusane bya zumu bino bya butalibanize mu tamukenge Vio Paul mumanyire baito nkwenda kufunaho omuzini ondi I think ali Dubai bamweta Amishakuru alikata Dubai alikata tali Dubai so kwenda mufunaho nawe tunyumyanyumye omanyire bunyoro bine bitu I think I'm proud to send nibire bikbaire nibiburam but I'm proud to send we are one of the people ababiresere korandi twakura kuranze kikaro cyayi I think nkusana yo no bugaro connecting abanyoro hona na mbere bakali Julius Kampo interviewing mnanya obwe dakikas kwa ora bahantekaniza yawe ndi dictatorship niyo tukurwani kale Trade Park yaman Trade Park kwenda tugaruke hananka internet promotion ya bizina internet abukuba kwenda ukurora nti ebizina promotion ya bizina egenzere ne hindukamu whereby hatu ekizina kikusa kutunda kitagenzere na TV kitagenzere na radio baitu neba hite tandikire hananka TikTok tandikira Facebook you know and I think abazini baitu bakiyale enyuma muno okuso magazine bokusa ko baba no habazini ngabai arabazini abatana na the page za Facebook ebintu okay taina Twitter handle mwana wali tunkunyomeza ikintu kemu abazini baitu tibale enyuma abazini baitu sana kwesanga bakuri wa maisha baita abazini baitu baine kizibu kiriana baina akajuma ke baba milisize bakamira kale na dissolving katahan entekereza entekereza no bageta perception nkitwaranga perception hatuatandikire ebintu bya music kusigikira nyo ali nyatandikire abandi abeera buli nyawuraga wabagano indaka zina kawe kahulirwe okatereleho yima oli muzene wawe indaka hulirwe bulisa ojagenda otegeke mu bulisa orabiye mu nebidongo bidrive biki byona niko abantu bamanya akazina kawe kitegereza akaire kahika egi ogwo mulembe gwa rugaho haija kumakinga sure nga akazina kaina kutera radio ogwo nagwo mulembe omanya ebintu buli challenges uzibaho abahaba kutekereza kufuna solutions nko kuiwe nayo watekereze ile kikaguzo kembaye njya kwabuza enyuma wampakaniza nko kuwatekereze wagamba haleki kuburamu wajja wayiya wakole kintu kya wakitandika nguna bobo baine no kikora wagamba tuina abantu baita abali kulihara abenta kusa kuhikira face to face tuyize tuta
nabo naba twafuna omulingo tukola mu olubazo lwaitu nakyo wakikola kikenda so ali enyuma kula ali bintu bitandikire ba DJ bachwaga CD ni bazikola banya mbera nebeta kukire ndonge genzere obo DJ agende atwaka CD ka utakimanyire nguki niko wayiye mu studio to ina yakandi hati waika wagenda radio nyonyi n'abazini bemanyire abakwataga ebizina nabiya mu studio natwala radio era nagitwa neba backup yayi nguye bwamusabaga akazina akabata kaine kandi ina presenter we yanyoine presenter gwaje akamutera runda a flash oba simuje ajaka kuletere hati obwire obusumi bwahika ba presenter batandika ku deletinga ebizina mu computer za radio asajja bakayikawo bagazi ya radio gabagabu nga kuija na deletinga nga obwo kitegereza oko twaruga yata abana batandika garuka ati magara kazina katere mu bara kitegereza baitu mulingo nkugambire gebintu bigenda ne bivolvinga ati tuli online habwaki ngobo kukwata kazina tugezere kiro kinunzi ya kazina kange nakateka platform zona ezikusasulwa ne zitakusasulwa kitegereza kajja kuba ni kalibata speed ya mani muno na kasi kakile na radio akwa tugeze kiro kino tuina radio tindagibaze ibara in fact no kemayo jagikene radio yegeri Uganda baitetera Uganda yo baite kiro kimu esa kube ulirizibwa abantu abatakuyingula ruku baitetera Uganda yo ukitegereza bokurugale ekyo tuine radio yabandize in fact yendwaranke yabandize mu bunyoro kitegereza eta musite mu oil sito kitegereza ngo abantu azifa azikiyandongo bagihulirizaga way back in time but today tesara bulima kitegereza baitu kandi boko atakazina kao kakateka online nikairuka kat speed baitu garuka nsongeri yakugambire gengu abantu baitu balinamu akantu ka perception ukastaba bagambire ebintu ebyo bitabi ya bei niyo bakangira olugendo lukakangira bayikandi ebintu bitala isino nawo kuba naitwa ababeyi wao deire tituli nitwa abaina so mwana waitu nyonka nyowe kyenkugamba oba kyenkusagamba abantu mwege kwenda ebintu ebyaitu oba mwege kwenda ebintu ebyanyu abokuba ali mukakangira kunafuya hali mukanga kunafuya n'abazini baitu kyali nayo bakanga kunafuwa baite kitali kirungi tikiri kirungi nakaki mutanafuya alo bintu bingi ebiri mu nsi za heru ebyo mutamanyire bye mutalimanya kitegereza nyonyi n'ensi yemanyire abakini ne kuzabuza no kuzabuza mu America sazino mu America yo manya abantu bayinga barara ha street nibara baina budenti bwa nibabutekao mukazi no gamba no uranga manyata agana aine kigoma siki aina kizinga muhandao nibararao na abana babo ebe byona tibabitoleka abo baine kisani kibetwe kibenda ito tumanye oba tubena kyo mu mind kiba tuteka mu mindset iyo no ikaramu ko manyire ha buli kimu kyona kiwera mu America tanungi ya man okyetegereza so nyonka nyomanyire kimu ngubunyoro tugira abazinyi ba mani kandi abazinyi abali serious nikyo kuru abazinyi iwe in fact Julius sazino omuntu ayimukire gakagamba Julius tali serious kandi oyimukire wakwata akasente ka wagura data wagura ebyoma byawe watandika kora content wa making sure otandikire from grassroots to zero wayombeke kintu kya oli yaja agamba toli serious oga kuba nakunafiya bunafu so na abazinyi
100% bali serious kandi bali bamaani abo kwa bakwasira sente zaabo tibayibire akuba mbaire mu bunyoro tinyina muzini wampulire ngo nanka kaiba sente akagenda yachwenju ya nanka yaiba sente yagenda yazitwala ku studio tinyine wampulire kikumanyisa bayize n'obongo bwabo n'amaani gaabo n'emibiri yabo bagenda mu studio bakola ebizina. That is point number 1 ekikolekya nga abazini baitu bali serious ukitegereza hayiro abakunafuja bo balemeero bangire kufa abakumaramu abakumaramu amaani abakumaramu abazini baita amaani bangire kufa tibakugenda baitu nyowa abazini muzini wena anyakurola olubazo luno hansonga egyo yenyini hansonga egyo yenyini byokumaranga namu amaani nabiki ara abantu abagamba nti ensonga bwaki tutakatumbuukire muno musicale yaitu hano music yaitu ya Munyoro nti Abanyoro tibagonza ebintu byabo iwe ekyo kigambo ngo nyowe ntamu kibaitu nyoka ngonze byomuka sazino ndi kuno mbaharabu baitu nkubaza Olunyoro kandi nkubaliza haiguru nikumpulikike kurungi kitegereza kyona kiri hati nyongonzo olulimi lwange tirwonswaza kandi ndishuwa ngulwanga tahange nyonyenka gonzo olulimi lwange oba lwenda muno n'abantu baluwenda oba balugonza kitegereza hairoho nikiki kyekugambire kya mindset nyonyi na bagenzi bange mirundi nyingi bajja ne bangamba muno bakira comparinga kaire kanu currently ba comparinga muno Figo West na Rage, but trust me, tukwasirege music ya Rage na music ya Figo Rage takazinire na iwe Rage taina kyatugamba ba just abo kubangu baine kintu kibatuteiremu kibakwenda kutuombeka mairo itu abamara ababone bwe notogamba wacha obayire muzaji ateire ali bas life baita kwenda okwenge personal eno gitara oye bero gitaro tingwendoge tingo inga personal baitu eno gitara kale bankire kyabantu kenda kumani abana baitu bali kali abana baitu bamani bali benyini ba ati nitusembera kumaliza entekani zeno trade park kwenda ompe abazini bawo batano mu Bunyoro abazini abatano abakiterire abakozi orano gamante abazini bano bakukolera kurungi mu Bunyoro batano. Namba moja wa Bunyoro yona sazini yes atabe mwangu wokugarura abakukolera nkaiwo muntu nangu wanyo tinkwe balizanko omuntu abaina waka ekururu wao nguyo borabano akaniza noimuka notuolekia yo kuwakanirizamu owawo okusimba nambe mali Figo West ekyo kyo mwikirize mwange akyatuvuga ajja kutwala akayire kumutekera kimu hansi ajja kutwala akayire abokuba bana bakwijja bona bakwijja abokuba aguzirego akakaito kahiyaka abokuba kwenda atolekia aguzirego akasati kayaka kibaina content eri serious. So number 1 Figo West ogowe akakisiye. Number 2 tuinaho omukoto Badman Crusher. Olimembaza Crusher nyejuka it's Crusher wewe. Aina story ya goli manyoka giurao story ya goli. Badman eje tugireke era yegirokini White Badman Crusher tamsajja wa mani azina ebizina bya ebihulikika tazina bino just kuzina zinafuwa azina kandi ibara lya yali stampingire imanyira abwaki ntenda muno ku relating na Igime Band akuba Igime Band lwe kikozesa alimu na abali abatali ba amani abenda kandi nabo tubatwalira awo nawo nibavimbira awe imanyire abo akibaitu nyenda muno koyesanga abazini bonkabo so David King na ikara awo
na obamba twalenka do banyi tinyera muno kikozesa nka bandi abo kuba bandi elimu abantu bayingi kandi elimu abafeeri abayingi abalimu bamaanyi bali bantu babiri ate nyo kitwala muno nka David King na Robert Prince abo bamaanyi nabo bakastamping mulingo mpaire Hoima abantu basatu ojja kunyikiriza nyirukewo aheru ya Hoima ngende Masindi ali abazini bayingi abafata bayingi muna abafata bagenze na TV nati batugirayo muzeyi wa kazi afasire. He has been at least among, I think ngira abaire mu generation kaibiri zona na afata kandika no gwagwa mu nyanja tadikira tawerayo muzeyi wa kazi zepi tumteka namba inawo kyetegereza n'abandi baliyo bazini barungi muno ba ethadi baramati abaitogo upstanding out right then namba 5 mujja kunyekiriza nabo nyiruke Masindi tugeyo abo kuba nyoti ebintu byange tinkola bya district yo babikiriki nkola bya bintu biri John so namba 5 mujja kunyekiriza nyiruke Buliisa ali akasigazi baketa di Magneto akojo kali kafata mwene waita akojo kafata kanagire bikonge byali nibeta bikonge bifaawo mu kikonkaawo baito ja kunyekiriza kunage muna ka bonus obundi wakesere namba 6 tujja kuyayo musajja bamweta Diof Kisonsogoro abuziremu baita taga musajja bamweta Diof Kisonsogoro kuruga is it Kagadi Kibali Kagado bakibali he's a good guy Diof Kisonsogoro woko Kagadi anti nyo mu concentrating hano alobo tagia kumanya baitu Diof Kisonsogoro Kagadi Diof Kisonsogoro niyo bonus aliyo na abazini bayingi bamanya Senior Clever aliyo bana barapa bakakora na timu y'abanye bagieta Whisper baba kakopona muzini wa Masindi mwanyire they are all good guys but that guy stands out so those are my top 5 and a bonus one. Fred. Yes ma'am. Kwa tumalizie ntekani zenu. Heleze bigambo bya kusemba yo. Julius tutakamalize ntekani zenu nkusaba ofune yekiro tubaze hansonga ya perception or mindset ya Banyoro na Bunyoro music oba Bunyoro entertainment industry oba tukitwalire hamu Bunyoro tourism abo kuba tourism kutwalira mu byebena n'obukama naki kandi topic ya maana eyo kufuna mukafuna muna balozi baitu bakafuna kale nja kifuna ekiro tubaze hansonga giri kale hate obugambo bwange obukusembayo nja kumalira ningamba ninyijukiza abantu ekirwaire kya kihinzi coronavirus kiroho kandi kinyabe kikutuwara hatuhikire government ezikira tizikyaturukiya abafiri so iwe nkomuntu olina kwerinda nkaiwe vaccine bwerabe kuli hayi wagenzere bakutere ekikatu ekyo boroino mulingo okusaa kwerinda oba kuikaramuka oba kwecumiikira oba kuikara nonywanya obukyayi niko omubiri gwikale nigutagata kikole nekindi bwora nosobola kujwara akamasiki kajiwayo okikola abwawe na nyowe n'ihanga lyaitu lyona mbagondeza omwaka 2022 ogw'engonzi ogw'emirembe kandi ogw'obusinguzi mwikalegeni mwijuka nguno mulikora mutta ekiro ky'okubanza kimwayizire mu nsi muno mukajja muli Banyoro n'omuligenda nka mu bikole byonna byemukorayo okwo tikina buzibu baitu mwijuke ngu omuko waite ezigate yaitu nito tulina kugiyeya nito tulina kugiyonja tutayo omuka tuyonje ezigati yaisitwe oba yabayisitwe niko ehanga lyaitu nalyo lyakulaakulana lityo taliyenda lyali kulaakuza virus
ayo buli ndaba tuwe wiba angiriza kutamba angiriza omubingwa Kitara TV okwegesa okumanyisa obale muno kumbungisa omukuru Julius baita kajulius na kazi na kawa twakajja kinga hente kanizemu ayi bitu bireke kalekera muhara wange no competing mpereze ekizina kya kasatu nkinge program ekizina kya kasatu alakazina kahiyaka akanyumire muno baketa ndi mulavu bati manyiro bakaina video ka Serenity na figures bukaraka taina video onterere ka organic money waka ati teka baina na video kali omurozi wa Kitara TV nkwenda kusima bakitairo no tuhondera kuruka tutandikire ntekanizeno nkusima muno kandi twetu bale kutuhobwire atwaintu nyimya muntu kirandwe nsonga ezimu kuruga omuka kuno bunyoro kandi kusima muno ateiroga kasente watuhondera ubulani bwo nundi bakubandize kutuhondera nkenda kusaba o subscribing aseno ya itwenu genda Facebook liking nkoko kura handle zetu zilaba hifaho liking following Twitter Instagram following Kitara TV yomwe tushobora kuba tunyimya aho gamu kuhondera kiro kinu kibanza kandi kwenda kugondeza okusemerera kurungi kandi osemerera no kujunanizibwa abagenda kuchakara timaba mujja kuchakalira nkamu ya mabaraka kakachibwire baitu mubenu mwa mwako myaka bagondeze mwako myako murungi 2022 bubanyimire bube businge kandi bugukurakuraniremo amabara Julius Kyomwendo musajja mulisa kandi mwe wabamoli kwenda kuberekereza akazina organic maniwa akuruga mwana planetarium mobile planetarium natso ya mi 13 Luganda ukakulira haba takurogere abaseza bo wanyu batakikenge ebiruma bayaye hiwo bikozere teka makakondo tubasalinze nyawe tinkaina kyokora nkwisana ensamaki harubali no bumba nyawe nindo future yange ni wagina sembe kwate habintu sembera obugaro burungi obusembeza okwate sarararara like organic maniwa sweet feeling inside your money like organic maniwa obumezi wango kabohindura like organic maniwa sweet feeling inside your money like organic maniwa obumezi wango kabohindura Kitara TV kwegesa kumanyisa.